Hey. Wendala. Eh? Wendala. No, la ngipractice kupenda wena Buda yabo. Upenda for ini. Practice kupenda, ngifuna ukuthenga ipendi Buda. Uyabona lapha bathi jabulani ipendi lapha emzinti lapha before le bridge mawetonga yabo. Elomjito uthengisa amapendi la right equality noma imvula ingana kanani. Le pendi ayirabeki. Oh. Noma pendi la white lapha equality lo ngci 500. Manje 500. Yes, any color 750. Manje mina ngifuna ukuthenga le white. Ikule mali ufuna ukuthenga le white. Bole acrylic white le pendi le. Ngibona acrylic ikule mali ya le pendi. Upractice kupenda. Yabo nayi le mali. 500 vele iphelele le. 500. Manje wona xa usimele angifuni le pendi. Lofuna yona. Wahamba uthenga phela manje. Phela nami ngiyafuna le pendi. Ngoba uthi next time ungakhiphi imali phambi kwembuzi. Ngiyafuna nami le pendi. Ude mawufuna ipendi. Azongibhas kwakho lo bathi ngizosela ibras khona le. Manje uthenga ipendi ngale mali yami. Ngiyafuna nami le pendi. Sala la. Ungadla ngemali phambi kwami ngichaza ukuthini? Nami ngiyafuna le pendi. Buda. Nami ngiyafuna le pendi ngichazela wena. We